Kako ti se čini? Ne znam, dobar je. Dobar? Nina, zar samo dobar? Ovo je genijalan komentar od Felicity for Now. Svaki put su komentari sve bolji i bolji. Znaš, imate sličan smisao za humor. Sumnjam, zašto to misliš? Sigurno zato što su joj rečenice jako domišljate, baš kao što su i tvoje. Čuj, zašto ti ne bi komentirala na Faven Chicu kao i Felicity? Vjerojatno bi imala puno pratitelja. Gle, ima nešto u vezi toga što ti do sad nisam rekla. Tišinu vas molim. Prije početka predavanja podijelit ću vam ispravke popravnog ispita koji ste pisali. Molim te, neka bude dobro. Smiri se, sigurno je ispalo dobro. Valente, moram vam reći da me vaš ispit jako iznenadio. Hvala. Molim? De? Pala sam. Ne, sigurno je u pitanju greška, učila sam puno. Greška je vjerojatno u vašem načinu učenja. Žao mi je. Od sutra ćete morati dolaziti na dodatne satove svaki dan popodne 3 sata. A sada počinjemo s današnjom temom. Ne, Nina, ne. Jesi li pregledala ispit? Vidiš li gdje si griješila? Zašto da to radim kad će me samo još više razljutiti? Ne očajavaj, Luna. Ali ne razumiješ. Neću moći raditi na stazi. Moram se pozdraviti sa stazom, sa svojim snovima, svime. Ne budi takva. Pronaći ćemo neko rješenje.